20. число новинно-хрутске слово приноши информации зоз 8 схатски национално совиту руснацох отримани у руским керестуре, зоз отверања 83-цо меđunarodно пољопривредно сајма у Новим Садзе и jak našo parohijanje dožili Pashu na palomnictve u Ukrajini. U novim číslu zaznačena i vistka o označovanju Dnja pobjedi u ruskim keresture i o preslavi 70 ročnici kucurskого aktiva ženoh. Tiž u novim čišlje možete čitac o krizi mljekarstva u Kocure, o retrospektivnoj vistavi Silvestera Makaja u Zavodze za kulturu vojvodjanskih rusnacog i o promociji od djelu za rusinistiku u keresturskej školi. Zaznačeni i upečatki z ročnog djecinskog koncerta u Keresture, solističnog koncerta Ani Rimarove u Novim Sadze i informaciji z Hatski organizacijnog odboru festivala Červena ruža. U tim čišlje predstaveni pisatelj Mikola Šanta i dzijak z Piškurevcoh Mihal Panković, a zaznačene i jak na Rusadlja na zavitni dzenj, naša vodica prehlašena za tirvace od pustove mesto. Na boku za sport napisi o novih uspihuh atletičara Mihaila Dudaša, pionirskej selekciji košarkaškog klubu Verbas i rezultati z zmahanjoh u ligoh po naših mestoh.